Bi ia le yonga ya tiu malu matua mai fea yo lo o fatasi mai tiu malu mai tua le fionga ya tiu malu matua mai fea mai Samoa o lo o Samoa le fionga ya tiu malu matua mai fea ia esa ango fo I whainga pāno ta lo sauni e tuaise tato atunu nei taimi. Ia o la o to te tala tu tato po kalame nei taimi e to amata lia tato po kalame e te whaatau lea I lau pālota. O lau pālota o lau leo. O lau pālota o lau leo o lau e tisi o lau leo wha leo lau e tisi. Ia ai ia situangane ia tiu malu matua le afionga ia tiu malu matua mai fea ia tu talaina tato episode lea o le whaaleoina o lau e tisi filifili ma le atamai mo se malu mo se tai le leo o tato atunu ia malo se fo mau afionga tiu malu matua mai fea e ba ia kun kua ma ngai ia o le kau ka ko Samoa me ngai ia sa le se no nga matua o le ia le tau pero o le malo o le lo fa mala nga le tua e fa tai le lo fo le tua tai mai lo se fu ma so man tola e me se for fa fonga vita ta po I mai o pe mo lungo sa mo I tu kun tamali fa la ngo foi fa tu ma tau si le lave lo sa mo o mau LA ia po le malo tele America ia me se ta po inga la fa nga lo nga tofia le tua fa pa ina fa nga ina le tua o lo mo ai le fa manianga mo le to o mau I America ia me se foi le suer fa lama ma te talo mai mo Samoa wa po fea tau te anga iai pe ia Samoa lava ave el tato fa mo o na pele ma el tato fa sino man na mai le tua tato Samoa ngan Samoa o me tau sa mai le tua ia ona o le tato fa so ta inga mai I Samoa o te loa la e fa ue wa masani tato I le laina mai Samoa o te loa te whaatasi mai le tamali I le atu malu matua mai fea ai o le taimile nei o tato episode nei ai ai e mana o whaaleo lau e tisi fa so ta mai tato po kalame message mai tato po kalame ia ona mawale o se abano o taimile wo tumu wo limited time wo tumu le tato po kalame taimi nei tangata o lo fia leo ina lana e kisi yo kimingi e mo ia kau ke o lunga o le media e le manga o mia lava se ka kala lava le positive e ka ko lango inga wa pepe on fai mai le upo le ali ia tato tatalo mo tato taita ia fatas e o le ka pakan kalia ku pea mo tuangane ia tiu malu mai fea ia tato tatalo mo tato taita ia o le kelenga ai aku wa kelenga ia nga fai upu ka ko kai o le mea mana o mia lato le taimi nei ka kalo manga o mia la ko kemingi le ka kalo mai aka ko ia mai se fo yo ni upu fa ma fana ni upu le fai ma fa tai inga a ve fo tato fa tai inga mo fa na fo yo lo tau o lo tawatia awa polea la vale tato tala fai po tato fa upunga fai o lo tilo tamatiti o lo tilo tamatiti o lo tilo la fa now o lo tilo polea la wanga fai o fa fea na e approaching kunga kai o malo fa fea e approaching kunga ia lesio uso atangata ia ele mafai ona o fa masinoina ia sitas au te loa ona tato o lea e tato laina mai Samoa o lela ato e amatalia tato po kalame e tatala pa o lela atala fa so ato mo le aso o le boat e life sao mai lava Samoa le boat mai Samoa I le tato po kalame mai Samoa e au termine o le fanga solo atu pea ia le palota mo la o lo leo ma la wetisi pila bono fai atu te mutua nai a fia maua so taimi e te sawai e fai se tato whatata noanga
ia message mai le tatou pokalame ia faigofia lava ona tuuoiluga o te o tuatele lava tagata ia ua message mai e te aʻataimi nei pimanaʻomia la le fesoasoani e faaleoina iai lau e tisi leaga ma le kakolega mai Samoa ia e lo toe faatasi mai le tamali'i malo tiu malu o le me o ngai kausami sau pausami malu atu po to e ola tu ta ngai manga leo ngai manga mai sau no mai ngai ku o mai ya ke lo nga ai sau pausami ya le ma ki fakadikadi ya kuwa marua olena pe batu o vevela le telefoni le lau ta pe telefoni ai fai lo le ta fatanonga lungo laptop le lau e ta fia ai e seruau ana re ko ale ta fai le o marip ko ya le seruau ai fa malu te fa ko le tunu o pe ta tu si o fai si vevela le lau o ri tu lungo laptop e tal si o manini fa ko le tunu ia o a e fa fonga mai e pe ona fa yatu taimi tu nai u toi amatalia le pokalame le nei e tatala wa tatala pa aloa ia a wale fa aleoina lau e tisi taua tele lau e tisi taua tele lau e tisi fa aleo lau e tisi le lau tatala ina e la fionga ia tu malu tu malu matu mai fea Forgive me pe fa pe o le ya ku fa le wa la fionga ai pe no fa ya tu ai so time nga e contact mai le tato pokalame awe te fefe fa le la wetisi ta ua te le la wetisi wal man wi o tato atu du ia le la ku wakule ya mangwale ya tu malu mai fea la fionga ya tu malu mai fea o fea le fea sa moa nga e ke ala i ke minge nga sa wela pokalame Yeah, fatalo fatuluan na Winston nei voi va ngal tayo tatu kalamelo live at nei sa Tepuala Faleolo International Airport. E pe amale 5 minute te la atoi tele alusta vale te no tatu malava le foile Faleolo International Airport. Le malanga tu tatu no malanga mai. Alo mtua ma tango fie le tau o Samoa le o mai te watu tatu termine Samoa o to se fulu minute tal se fulu tas. Ya to se fulu minute tal valu sini Australia me lo peisi el tato tua i Australia alo mtua matango fiel tau ni Samoa le ise me fa le tonu fa nga solo foi fa nga palota al pre-polling national le solo fitule nei o kusolo felo lima ile aso lulu le o fa nga solo fa nga palota stemi foi share tu le link o tato kalame la paso solo to fo inicio lipoti mai official fa nga palota man la to fo nga wenga one of the fears you start to know itono o LA ia pe o le talatu na o le manai o tau sa vili matango fears sulu matango fear la le mano stele a sa mo ai to ulu timunga ele nim tuati munga a pe on timunga familianga e fa malu ai le tau ia fa susu ai fo le tau fear pe ia o pisi vo ia la to fa tino la to palo to la so ne fa pito mo e matua mai la to le avanoa e il fenga palota ile aso luiva ia pe o sitala na nei Samoa lo fionga luana ia wa fo ile si le fiel tato no mo si fiel tato no lo ngo ti mar matua le manu moang ti mai feftula sei mai sa Tepuala ma le moang tuai ia ma safato le fanga ia o no na o tsawai o lo to lua o le sa Tepuala fo le sino pito o le tui sa vai le mele sa ugail tai fono al fa si sa sina ma le tui ma opo ia o le angana si o to lua ia lo mai nei sa Tepuala ma te no fo mau i sini Australia mai le fai un lua fesul lua ma tu o kala stete le ai ke wiso ina o mai ana mafue ma to sai di manuia tu lo le inai Australia ono le mafui ele sa fiel to tele o tatu tangata ma tangata o New Zealand na maliliwa ia o se tasi o fale sa fiel tatu po kalami TV le sa moto e falola na matua demolish el mafui mo tele pule ole ia fa tele tu ele feza po kalami mnufa penei aiwa
lewa na sa loto ai tamana ia fa ele Ole yo lo time. lewa o ke tu Australia fa ia se fulu kasi se mafanau e to ono na tini to lima na tama ia o fai fanau to tele to lua lava le fai fanau o le sila e a onga le sila le high school ia le sila primary school ia ele to mafo ia sisi e tulunga a le to tele ma fanau lo no fo mala to fanau sini ni sa olese ia fai fo la to a tasil ma tamale fai fi au le kale semitisi o Reverend Star timon matua mai fe tu malona fatua ya nao ia lo mau nei fale ulai e ave ma pesa le official a onga le karesia ia ma wale o ma tali mau nei sa tuala falolo international airport e fa tali le ungo fanga pano tele so freile nei ia mata pena ilo na temi fo i ato ali o ai le masina le fanga malo sa mo tofi mai le tua le pena e sa no e fa taua le kisi mai a potole ma tamai lo palota ile va fo fai mani ai lo ai nga mai le tua ma le suita va e ti sila fia lo fa le tua wa lo fa suita va le tua e lo fa suita va tangata pe ana fisiri Yesu ya Peteru le so Yesu le fa fiti fa tolu a o fe ngai Yesu ma popo nga Peteru te lo fa ya Yesu de mai Peteru yo Yesu te lo e me lo Yesu ya fanga ma moe le ma moe tosi ma moe ya nei vai tan ia o tele le lo ma mo wa le fanga ma mo ia wa tu an ma mo e me anga ia ya me na mali wa kiri se fa tara foto e lo fiona luana na wa Winston ma pa anga uma te tio o ngala wa e sa no mai ngai ke ngai sa te puala le tu me lava le foi falolo international airport me ke le ale sau o amale ai se poison le ai se pollution ia ke me ka ko fanga pa lo ko fai sina sina taimi talu mai ona fata apel palemene na o fiona wale no fo ia le malo la tunu taimi nei le fia loa o fia mau se ta le o le asa ba ai ile mamalu le atunu o la sa ba ai o ka kawa mo ka faalongo inga because we are spirit we can feel it il gaming e kwa yo le fo ia gaming o ka fia i loa po ai dea o le a filia i lau e tisi o la sa ba ai tai mo le fia le au fa fonga sa mo fa fonga mai LA ma vaenga uma o tele ma lo si ta fa tatenonga morsi la fia o le tu te male tu le alo le tu le ngang paiana ia avesel fenga malo le fast le na la tu te il ta tu no le tolu mala fa tausanga ele avesea ele au malo lo na malo si fa tanga fa vaena avesea ele avesea fa msinonga ele avesea le ta pipi ele avesea fo il maftanga ka le sia ki chan so fa ta sa mo ana vese le tu te male tu le alo le tu le ngang paia lo le fatto fa va sa mo ia whainga malolea, le lau a vese nei, i lo wa te tonunga whakiusiano, o le tua lava letas, na te toi te tofi te tai fau al malo Samoa. Ma o tato masani fo i le tua na o lava e mali e to wha le tua, e whaari e mani o le tua, ma to e whiri le tua, ina ia vi ia le tua lato saifua, mano lato ola, i lo la te tonunga whaila unga tala lei, familia, whamatai, to tele whanau. E le mawhaintu ua e le atua sa no i la tau waifo i tupua pe ua whasausilio la tau langona pe o manato la tau tupua la tau ngafa na o la tau e manu iai ave aan wha e le atua i e ua mali e lona whiringalo na manu iai sa moa le fast food tau sanga mai po ngā iwi o patua moa i le tau whai mapu e lo wheloa ma le matila le fia se lau miliona o sefi le lei awala le lei le paua le lei ia ia so tainga ola le TV ma so tainga teknologi ia ile vai taimi o le tapipia tu lai mai se vanga le taimi le lua filu tasi na faoa ia le mano se ti Apollo to finga mai le tua le lawa o fatino to fa le tua pena malele ele al malo to foi finga parot le o fai le so le pre-polling le Australia le finga parot tele le solua iva ala stofila to la Australia to
mai lo wala ngona to tasi pena visiri mai o te mauti no swafo Yesu e to fili fo ele tua au no mali e to fa le tua mai manuia yon tangata ma mau ai file mu ma fa lo ai le ma manu le tua ile lo lato te inga malo Samoa e to fili mai le tua le HPP ma le sunga le alo mani to o yo mali e to fa le tua la ngo ia to tasi va fo mai Samoa na temina vem pale miena la tu savalia ai na vem mista tupe na la tu savalia ai funders ma fale tupe te tele ma lo ina ia to mai se ava no e mai tupe la to develop o ta to no asa poloka mai la to tupe le se me ona wa mai ona wa le managing ta to fanga malo na te na lai no ta to ile pato mo na pona ivi ia mai na taimi si o taimi o tai fieta vale ainga suila la le tu wala suile taimi o tu sai taimi ma to muni sila ma staria o lo fai pa anga telio o aso matau sanga ia ma o fai ngo fi telio i laula fa sili ma lo la ngona fa fai la un tal le ia la musumsunga le anga pa ia e to tofia ele tua le HPP la to te fa o ina manuia mo lesi fa futa sanga e manuia o tātou tangata i manuia le tua pe vo tala ia yopu ne tirongona natsi le fiel tala ia yopu na papala fa solo atoa fiotil fa na uto se fulo yopu a vese le mamaru a vese manuia le tua sa yopu o nole mana o te apolo e ara na fa to yopu le tua manuia o ia maua pe te yanen fa to le tua a o te tango le ola pole o isimea le ala le tau into e mo yo tala tusi e siliatu manuia na muri maua yopu i manuia lena ave sa tane teste le feifo yopu le tua toi mawal fa na to se fulu fitu tama tolu teni toi aule lei ma le ano yo manuia se lau fast fulu to sanga yopu no ye il matua ile malia to fa le tua mai a fionga pa ia le tua na mata yopu i manuia fa na o lava tupulanga tolu man fa o lo foi na ngona ya Samoa kama taimi alen tato ai pupu nga fangita wa va ai ngo o ai matua wo fa na o matua male pele toro mala fa to sanga le te matua lo te mele tu Abramo Isako Yakobo Israel le tu te male tu le alo le tu le nga pa ia e to ya mai manuia o le tua le la tato vai o lo le mo ma wo la va ia e le taer pa i mo lungo Samoa lo sunga luana ia malo o la va ayaku o le kele o la ko te lo tangata malo tato atu nuu e leo o le lato e tisi o lo whaatawi ne lato e lenga o la ko e mo lato whanau mai lumana i foi o le a le tā ua o lau e tisi ya te oe lara o visiri meta ia ola o le tāua o lau ekis. O le uru le ainga o te vaia le mea manuia ilo to lua ma le mawhanau se o lava tupulanga e tolu man wha o le winga lau tala. E a fua mai maunga manuia o nu. E a fua mai tama manuia o tina man whanau. O le tamala e matau le atua ma whatua tua le atua. Na te ta ia lon to lua e me avele kis me manuia ai. Na tosi mai le atua te mama tina man whanau, ai to anga te mama tina man whanau, e vivi le atua e sanga au mai e pia manuia, lo la tentonunga, o lau e kisi ave lava i le vang whai o te loa, ua mali e to whale atua, ma tai o already prove mai, e mwhaina la tau sia, ta ngata umo le tonu, e le sa ilia momoni o la tau manuia, e whao ngaro la to mai, mo tangata lau tele, a manuia tangata lau tele, e sanga fa popo mai le tua le olo tulu i manuia ia i la tau o fa i loa le mamalo le tua i la tau te inga lo le langona to tasi au fa fonga mai Samoa kele tau sanga ma o le tata pukalame le Samoa te fa lola radio na mata mai le ayo ke viso e kala stete New Zealand sauti e le te o mai le tsunami Markovici ma Michela ma mala le no na o le tapipi na vai taimi na matala no ai le lunga leitio mtule e pale i ini mene yo ni social media na o le leitio ai te lafi mai tua le mai ke le ilo atu ai tangata o lana forfolanga ruana na fai a tia o le ayo ke vise kala stete New Zealand sauti o lona fine ngalo ia malo lo manu malo i lona nu o le pa
wa umalon taimi ta ile malo ma ve masui al parliament o lona finagalo ia malo lo man malo wa umana latou tapena ina manuia uma o tangata Samoa mai le atua e ngā solsolo tai fōu ma whanau o le tunu wa o latou taimi tai ia Samoa wa umana latou tapena ina manuia ia o Samoa mai le atua e whaau au pera latou vi i le atua ma tali manuia mai le atua tatou whawai papa o manuia ina fola i tu le epa le aio ke riso i le tele o tausanga leo mai le ngamatau le ala fo na lo tu o lo fa na ma la tu fa na i Australia au sa fa ta tu le tione o te pese fa i lo ta tanga Samoa o mau Samoni mo la tu e manu ile sa o la tu kis a se fo la tu kis yo la tu fo fi nga infanta lo sunga ron ia malo o le a se manatu i se tai o le a tu mai i le whainga pālota o loma nei mo ni na yaso o le ani le a se whainga whaabai o loo e look forward ai mai lea pāti le a e filfilia e te silafia ina e manuia ai lo tatu atunu o me manuia ai whanau o luma lawa fionga Mano, tai mo fafsili ruan ya le feto lo tali e mo di tala nga tai le no ma fasili ya pe no ta o ma maftanga mtule pe mele ayo ke viso kala stete ni sile so tele fo ma lua fe ma tolu lua fe ma fa le tato lua fe lua lima nei le so lua fitu nei o lo fa pe nga lua la tule pa ma fa tino me sa ia folo ina le ayo ke viso i laura mai tau i tai wa leo tato loa wo yai fia me ia male sap wo yai la oli mar fast lo yai sa mo lipa ma la to tai wo yai fo isui tutu das al termine fa fita u sa mo mana mia le fo fa fita u ngase malo o tangata lava to fa le tua ma tangata fa mo le tua ia na me fai ma tangata lofa yon tangata nu ma vave ona faise fo o fa vitau li la mata inga vitau va ngai va fai e tolu talon fa la ulo e stand out da va nga vitau ale chapipi ono mesa va i le ayo ke visitere to sanga le fa pepa le la sauni within 100 days o mo tanga sa mo i samo nei manuia ia lo wala la ngona to tasio au e to fa fo ia le to finga ya to le pa mai chapipi le ngai le ave se le to finga ya lanto na vese le malosi al fam silonga na vese solingo tu la fono e pe na ye fa to tonga le fa ila fa le ie ai mai le unga fam silonga maulunga sa mo e sol tu la fono e sol fa vai fa le nga ina fa to tonga fa le ie ai fa lo le pili fa lo e fam silsili le fa unga e fa nga pe la to le to fa nga pe ma wa talia fo ele arma lom tatu o peta yanela ele le lima tausanga awa vese le tuar fast ele foi volante ave vese le tuar fast o no wala to fa auto finga maro samo ai to fil le tuar tai fast na vese to yo o te tonu swafa yesu e to fa fo ia le tuar ia to finga ia to le pa male HPP e fa tinga ile mo mitinga no for le ke viso o ai la ni tai e tu lai mai o na to e fa o in o lo na ngona to tasi ele fa ye to fa sa mo ona pene fa sini mai o tau tino ai lu mo le tua e to fa o nga le tu le pa mai chapipi o ava no mo le fa mo ona paule va fa la wa mo fa matai fa tama fa la un o tala le e lo fa le tua pa pena fo na lo fa tangata pe ona fina ngaro yesu ya peteru a lo fa yente fa nga matau si le ma mo e lo sunga ron Peion e saunoa e te lango ina tui la epa ona o lona lofa whale atua. Ai o le a sau sila atu iai o le pokalame le nei e le o se pokalame e whaaleanga atu iai sesi. O le pokalame lapa whaeloa atu wai le manatu o oe malau e tisi. Ai ko so manatu e winga e fatatawa na tai o le HRPP po lesi lava tua ngai ma fai lava ne sa fa leo mai lunga i tatu pokalame
le la watu la noa ile fionga ya tu malu matu mai fea molo na ia lava manatu awa e a ngā te ele lau e tisi o le a ngana o lau e tisi o le ala e pe ona e sau noa mai i le tangi putua nai i le tau ngā lau e tisi mo le tai leo le HRPP ona o lona lofa fa le atua ta ua tele fa fefea tau ba ai i le tai o isi whainga isi sui pālota o e taipei la le fast, taipei o le sap, o le kaipei o le isi lava au vaenga e le mawhai o na tatou whātu tusaina ai pei o na o whai atu wha leo mailo e tisi. Lau a fionga tiu mai whea o le aso manatu. Whaftai, leo whaali atu se soulangona whamatai wa whailau ngata leima le tangata to tele whanau. Leo sau Samoa, mo lau wa ai. Umalei ia whalau loa. Are fast, HRPP, mare SUP. Umalato whalau loa le no to malo. I lau mai tau, ole fast. E tele ana sau la to whalau loa ita ia tulepa, pe ita ia fieme, pe ita ia pai malawhai. Ole ita lava na fi mai na. O wait for le sap. Olo fa pena foi le haru la to pe o itanga il fast ai morti la fia Samoa o le SUP ma le fast sta si lava langa le io na le fast e se le SUP o le mai tai par mia le ma se vaenga le o vai el sap o tangata o le fast e le ma fai lan ta to e sia le fast o se sap e sta si lava la to mo la to le no mai fa ta spete yane wa vese le tua la to mai le whainga malo le pale mene Samoa le lau tato vai e le o maua se file mu le lau o fo ina tangi le pale mia e mori ia te tai al fas i le iana tuai e le o maua se file mu lo no tai tai e to lua they are not qualified to lead the country out of this mess e le ma fai la ua to lua on tai Samoa mai le mala fa ngase malolo ye nei ona even to themselves elem fai la ua ona fo fa pitauli pe on tato mo mau termina tu lai mai ai se i male a tu le pa mamele na ye fai ai mai la to fai me fo la me lo tu wale se i la to wa tu le pa male ta pipi ai se sa ala to le tamale to le alo le to le ngapa ia le na tu le pa le fatto le fa vai or tala sa ala te vatua ma o winga moni fo lo te vatua la ngale na moria o le fas anga ngana ai el fam sinonga ma la to lo o me o mo to tala le me pelo o me lo yai fa ma nga fam sinonga soli tu la fono soli fa vai fa le nga ina fa to tonga len fa to fa ta sel fas man sap il fa le i lo winga la te ma fo sa mo lo fam talanga they are not qualified to lead the country anymore they need to sort themselves ono lesi mea nga la valea luana fa fonga foi pa mo rungo le tunu iso wa no o mau na oti tu au le po na fa lo mai official resort ora fanga pa lo ta lua fe tas e pese la tu le pa mai ta pipi le ai le ma li o le ala pule rimoni le to ino al pes e fa tai le tu no mai le official resort fanga pa lo ta ya perila lua fe tas sai ni le malo sai ni komisina fanga panota e manu malo le HRPP e lua ono lanto o le fa se lua fa ma le tuto tase to lua ia ona lua ono lua fa lua le i le pola vale ole mai ole official resort o fanga panota lua fe lua tas pona pese tu le pa ma le HRPP fa taile tu e petesa pona na fa il parti al fasi o il moto Samoa ai o te lo tu au i o mele fa ye e o tila tamale o tu au o la me na fa ye tai o fas e tu sai ma pa fa la tonto fi le tu sa ta una la tu longo leo ala me na fa ele longo ina la tu leo na ale uta to va ti lo mo te fono ma se va ngo vai pule manis ili fa ina o pepelo e tu ya le ala pule ale te mata le po la vanna ala pese leo a mai ala la pule ile lotu fa tai le HRPP ono mano la to or pesi la po ai la tai vai na la to e sua foi e sua tau tino ele o la uli
ele o fieme ai te fo ia to finga le tua ia tu le pa sai le mari le ngoi o la to ma le ta pipi na muli to fa le tua o la to fo ne tua le tua te male tua le alo le tua le ngapa ia le fatto fa vai ale mana o la to ia le fas mai la to le tua le fas e tu ia le tua so fu atu e le tua fa pau le na la to mai mana to o le tua so fu ala le na ve se la to i lo wala la ngona fa matai fa tangata palota wale buchau ni pela palota e to filfilia le tua e tu le pomale chapipi e tai tai la tu Samoa ile ngase amalo marka nga malo e vi ia le tua le vi ia mi stam per mia ma sui per mia ala udah tani mane fa alo lava Whaafewhea la pe a la wafionga ia tiu malu mai whea. Whaafewhea la ai whai nei la te watu mai se tasio o lesi pāti e whaafewhea ona e hanoina le nā mai lo oe lava loto. Wa o te iloa o to tele tangata o to tele le malu la tunu o lo whea wa ai bea o tele na whaese a iai a inga. Tele no fese se a ia ngali ia o isi foi ngali wa leo to no nofo le to nofo wa ngofo foi wa ngofo lava a ele sa le fast wa kale ko ngofo le la wal ma ke ngofo malesi fast a ele sa le HRPP ia le la wal ke ngofo malesi HRPP tele a ngofo SSA ia tele ngali mai se foi fana mai se foi fana o lea sau i loa iai whaafewhea ona e hanoina pe a whaapea mai e le o lau pāti i le tūranga o e manatu iai. Tāptai, e se mana yo mena e pa iai o nei. Au whaia le radiophone i sini Australia se urua i taimina na o whaia i runga le tio. Ina watuli e whamsinonga ma ia me mar fastu le pa tar fawo ese ta pena ese la to me sa o lo fai no o fai ma interview tu le pa ya sona o no o so le o lo fa fai la un hotel le mo for le radio phone e fai lungo la le tio e fai la va o mane o fai ngano e sa idea se tu pe mai so e pe te yanin foto ina o le ele sea malo lo man malo ya saba iloto sa se ya mato New South Wales o tango e longo le tru o ai lava tanga to le tru e langona le vala ya mesina ate uma na fai na longo e lima fu wa petol se lau ta la Australia tu pena mawai mai uma tu pena i le chapi pia o fam talal melia e la tu la le fine va tu le tu pele o la na radio phone e la tu na o ia manan tam ting Pero fete male ai. Mai o ma o matele o toi e mo ia la mateno fo ano e mo ia te mai e manisi va ngon ma pa na sport. Ai mo o ia manisi va ngon fa na sport. O le malepe na le na malepe ni telo ai nga ino tu lai man fast le sa le ia la sa nonga. Ai i lo wa te tonu ngo. Se lau i vatasi la to qualify e tau var fenga palota. Se lau vatasi pe te yano o le sao i le rilo vui ele qualify an pa umele se lau i vasful. Le ante vasalau ni ar komsina fenga palota. Na se lau war fitu i la to o qualify e tau vaina fenga palota nei malas freile. O lau fa fisiri la. Leo watu lo langona wa ia tu samalo tatonunga ile matau tia o le tua Samoa o lo le fatu al fa va Samoa al fatino ina na filfilinga o fenga pano te le ia tia o le ia tato a le tua so fu na te faia a faia le fa fo le tunu lo langona fa vale lo nau e va e ona le tua por tele e pele le tua tanga te tosi file mu matanga ta lo fa le tua ma no fa tangata le ala no tan no to le tapi a fa sa sui e esel e mena na ele o mano se tanto e lo fo tenunga a fa sa to finga le tua ese mamele to tanno o ta ia o to fiele tu na se malo o ta tona e leva pe la tulia le ai se sema o uma tanto mamene o fa sinonga tau va o tato polonga o tau tino ar solo te malo lo langona e tu sai malo mo limawina o ko kediso
a saul fa unga fa nga palota wale HPP wa ese tanga ole pure lana le tu le o ye tato ma o te talia foi e tu sai man to fa le tua ai a fa pe sa o no dia wala le tu sa man finga le tua e le pole foi la tato te fa tali pe le tua e tato te oro pito va ma tato ta ia lalo le ia la inga sa mani ma tato talia per te mi le tua e le fa ngaloina sa mo le tua le ia sa mo o le tua soifua e lo se tua ole e fia tau i masui mfasio tangata. Leo te whaita tala e mai lis tangata le mai. O le ala i pule rimoni na o te tu au. O te amene sua fo Yesu. E leo le ala i pule rimoni. O leo te iloa tangata na fia. E a fia isi mi sta e to lua. Peto toro le fas. Ta sa o ana. E lele o tala noa ina tili. O no lo whanga solo pea wha amsidonga e tu sai maana tula fono. Ahora talo ya la tole tonu le tala pepelo le fa peo le ala le pude rimoni ya fino te tu au lo o fa tala le mesa le ngale fo na moria o le fa man la tu te tonu ngai malo ai le malo te malo sa te poala ile fa nga malo tu to ta sa mon tai tai el fa ai sa o le tu e ono fe au le sa au la ngaina o le tu fo la te la ton moria no ai le sa sala o le fino ngalo le tu o la le fa tu ngale au mata mai sa moa o lau te talo, a ua tātou te ita pea. Nga te talo le tua, ta watu le tua ya te o tau, tangata na maliwa tu au. Nanga rewa uloa, ua loa fo tau tira le media, ua loa fo i tau tele su tau wā. Ta ua lo le Yeremia tau tau. A whai te maua i la tau ia te e whape mai o le rai kule no, o lau te talo. Whai tau le Yeremia tau tau, whai pe lua man tau, whai mai le tua ya Yeremia. O te whaia o te whatauruina wala o maino tali atu le ia te o Yeremia. I mea whaingata. O mea leo o iailo si la fia Yeremia. Nai tau matus paia. Yeremia tolu whai pua lua man tolu. O lau te talo la ia tātou ie le le te tonu le tua ia la tau le alai pule no te tu au. Whai tau mai te talo le tua. Tau sa o toi le tua ia te oi. Pei ana sau le angel le tua tau ia Cornelio. Tangata nues. Tulin tau lea i o ia Petero sa ta wati ate on me man ia o man to lo Cornelio fa pena foi la tano ia la tau le te tonu o le te tonu o la pule no te e si sa o le tua e va to le tu le tali ate o vai na ela ve ina lo to lo mala fa na wa te amen so fa isu e le le pule no te tu au mo fa fonga ta no wa wana malo sau noa ia ai e peila ba ona ba ai atu I lunga le mamalu le atu no o lo fatasi mai nei taimi o peila ba ona fa atu taimi to nai o telo mamalu le atu no o tele na FSSA o ai e ona fa atu fa saulo leo e mafai ona e sau e fa leo la e tisi lunga tatu pokalame o tele fo yo aso ia la toe ai le fai al palo ta le la fa ala wai le lua pe kolu lava ni sui e o mai e fatata no e wa e ta wa te le fa le ino no pa a o le asa va ai I le taimine le atu no po le as ai inga po le puipuinga ali mata mai le lo ya taimine e vai no fa le ina finingalo te mali Gibson Stanley le sa o ilo fio ke te tu ai fo ai lunga finingalo. Pray for Samoa is the best thing to do, Toina. We believe God will choose our future leaders. Speak the name of Jesus. He will move in his ways to bring our people together. Exactly. Gibson. That's the only power we have, is God Almighty. It's right in us. We need to ask him, wake him up. Pafangulunga Yesu na to fayo to finangano Samoa le fast e tapipi sa. Pafangulunga Yesu na to fayo lo sa. Matara no ye po ai le la ia filfili e fentaitai. O na fu e ma wer file mu. O ai lava taitai e fayo lo mele tu fenga parota. Alai mo wer so son. Na so le vasa na o Yesu mo na so. Ana fafangulo e so Yesu sa moi to nole. Ole ba. Me lei fu mai lo Yesu fa ma ta ofi le matangi fa ta ofi le so sa nga le mu le malanga so o disi tu le vai o la fo le tu ala lo tato pa a o le ita le fas a o le ita le sap a o le ita ile SUP o le ita PP
awalita ya luana awalita so langolita la pengana satan atatu talo fatasi sa mo uma e tantonu le tua perfingalo le no lawina o ia na te fai lo ya oema le tarisa o emalia e ma fa alfa nisio tatu tonu arfesiri la u pe anu ta urfa la u alfa wana mo mai ala to na uma no fa la u alfa sa wana man fa fonga sa mo peaceful lo sa mo o le ai maningangana voi e whasausili matua i a pai, malawhai, le leanga, mangangana mai tangata lau supporters fans. Wa lewa mauria si lato le mawhau matua i a pai leo tioi. Na ma umalora lato whalau loa, umalo fo i male vesi o manatu. Wa o fo i la ina uma atu le sap, uma atu le i tapipi. O te vai le peaceful sa moa, e le ngata tangata lau tele. O tono nuu mai kalesia ai mai fole manual malo pau ale mele na vese ni samo o fa mai le tenki fiba o no wa ye ya lo fa na o fioti ai alo se sa fa mai i lo la te tonu ngata to watunu wa nga lele tua o te amene so fa yesu o le tua na matua lo te mea i le vese al fa pita o le o le tua fo le la to e fili mai tai tai le so i va o kus o na vo te lo ai le manu yo samoa mo lesi 5 tausanga ia po lesi fo se fulu tausanga le anga iluma lo fionga luan ia malo la bersam no la fionga ai pe yo da fai atu tenge to na fai la homework o lo fai mai tu se le li o lo fai mai tu spa ia tatu tatalo mo tatu tai for those who are English speakers. You know, just the same as my children, they rarely know how to speak Samoan, but they are Samoan. So voice your vote. I mean, if you have any questions, if you have any concerns, study the person that you know, that you believe in your heart that is going to be suitable to lead the country. This is nothing small. This is something so big. This is huge. This is gigantic. And leading a country is nothing small. You have to have a lot of wisdom. You have to lead with love. You have to lead with the word of God. You have to lead with righteousness. Study. Failau homework. Tatalo mo tato taitai. Tatalo mo tato taitai. Ia ai ele uma tato po kalame te fautua tu lava mai se lava ilato pe lava no titilo atu uma tato po kalame tai mine e to tele lava ilato o ta fia le ita tu tono lato loto ma o fale o ina mai fo lato manatu ia tato va ayo tato so tangata ia e fa tete fo I me fa mai le upo fa ta oto. Life and death is in the power of our tongue. Tato fa tete ia ai o le atu nei I le susung la fionga ia tiu malu maltu mai fea saunoa mai ai tatu ai le uma tatu pokalame o tatu taimi uti ai saunoa mai ai le fautu mo sana fautuanga foi e winga lava I lau e tisi ia ai mai se foi ona ainga telo ainga wo fese ai wo no fo bala ono o nunga lava o tu tau politics ia ole atu watu lava no muline nei ati o e lau afionga Kafte tele, kama mole se tu mai e lunga le finangalo o liana le na o te mana oa luana e whaasau ma pe lunga ia finangalo o tato tunu pe le lei pe le anga tau o sau lunga e mau to se fautuanga langa o le malosi le o satani wa fiene o tato tangata o le ita o kaino le atali o akamu ma eva na fasio te kaino lona lava uso a peru ai le se ngaruenga le anga apelu na fai ele apelu le mesili e vi ia ile tua pramo Isako Yakopo Isala elu Samoa ai fa tu po satani le ita ia kaino fasioti lole o apelu alona la boso ono le ita satan ila u mai tawa tu le ngana oriana ia o te le lope pe lotu le te mai tai al mania yo no suafa mania yo no ngoa ai fa taura ila ngana
Whamata e mawhaista ngata Samoa o na whaongalenga ngana le whaonga mai. E le mwhai, even to he, e le mwhai fo i whaonga upuia. A le whaonga matawa soa, o lo vatua le nganga mama. Whatase ma le atua soi fua tatu ta ma. O ia le pao o le nganga pa ia. Nate sa pena pa nea, pe nate whamatala loto, i whina ngalo tatu tangata wa pū le rita, o le ita. O le au penga na satani, whaftai o liana sia, o te talo le atua, te tala lo mawhawhau. Wa le teimi e te maramlami whelo mawhau o malo ita. O te les wha le tonu, whapena fo ilan tau e leo saurunga tau komini. O le ita, o le au penga na satani. Awala te ita, a ita, unga i fo ya satani. Awa tia i le tua na maliulo na alo pele lunga sataru. E le siang sala, o le tofa le tua. Mo oe ma o lan tangata sala. Mo la no ta sala mo ai. Ma toi fo ia toi ia te ia fato es. Ai si e mai fa manga longa. Ma mo to mai manu ia tau te o le ola fa va ma fa fa tala ia Tavita. Tavita le tupulo na lua o Israelu le no filfili o le tua. O Tavita e tau. Ai fo i mai utinga inga malana utau. Wa demolish e satani i le autau al tia Apollo ia le ai mao manga oi te to luam fa nau ma mesina me pele ia Tavita malana utau. Tau sa tia Tavita. Ala men fa Tavita sa mo fa fonga mai. Na tala no le tua. Le tua e toi mo mai mato te to luam mato fa nau mato me to tino pe mato o tu lo le fin. La sa una ngale tua. Toi mo uma me le se me fa pena vo te ne sa mo. Fesili le tua. E fa ai lo mai tai tai e lo fa le tua. E manu ia tatu tangata i Samoa nei. Wa tatu i America ma New Zealand ma Australia. La manu ia o le tua la e le fela. Au nei o tatu ai ngai Samoa. Leo sa hoi ma ola i Samoa. Oka. I le fa ngofie. E matua fa ngata. Ai mission la le leo sisia source of income. E mo mai mo te nei o tatu tangata. O lau te talo tasi, lua, tolu, fa lima i le tua. Ave ese satani, mai le tua le ngang pa ia le mea lofa foa i fua. E tai na ilo fina ngalo mo tatou loto. E tatou manu malo ia satani. E oni tatou toi au ma satani e wha polonga fasiotia tangata. Le mena le sau satani, ave ese tatou ma le lofa tu no le tua soi fua. Na maliu e keriso. Ave tatou le malo ia. Maliu keriso, tatou ola le whao vau. Hau te tele mo le whafsiri. O lau le whautuanga tātou no Samoa e le whatonua ne matapia ne manaia. Ai o te mori mauola, mai lava le ai o ke viso. O le ngoa tātou pukalame, whaola ola le ngā ruenga le tua. Le maua ili Samoa te whaolola. O le ane ngā ruenga le tua e tauna whaolola. Whare sā, whanua, tupe, le ai o tangata. Human beings. E mana o mia, o pa o. E mana o mia le whaolola e les tangata. Whaolola ia te, i le tua soifu e pū, le ta ua fōringa o le lei o le tua, whai ta ua manawa le tua ta te manawai. Na tau mai te le noa le lo langnei man le se me ta wasa mata. Peta e ano le lo fo le tua, ta si ta ua. O ta tangata i loa, o ta tangata tala noa, o ta via fia, o ta i loa, le lei maleanga. A e toi mawhau nei la le mele o ta whai. O ta tau te ta ia o ta tau ainga le hita mana malaya. Ai tu Yesu na maliu lunga sa taro me Yesu lo tama leo pui Samoa e leo ni o le lo langi la to ala sa ni le maliu lo tama o te na ai lo Samoa o manu na etape na al fin ngalo Yesu e le maliu ai fa lo le tu lo tama ya o Samoa manu o Yesu e me lo Yesu lo tama o te fia no fo tu pu fatasi me Samoa le o la fa va ala ya le maliu tu I fa na o ta fel tot Pale mailo na tu tafel toto tau mailo na tu tafel toto. Fasiot matangaya. Ana men fa Yesu to tu man malo mai to mai fa men sa mo ai set no pe. Ele fa to no elwana ma sama to fa to va to fa le tru. I remember God Almighty is right in us. Ole tu ole ngang pa ia lo ti tonu ya tanto e sila I mafofonga ai te le fa leo. E ti fa leo lo a o man fa mau ta mafofonga. E tau I tā ua e tusa mal tā mena whai. Au te a mena I swa fo Yesu. Ua lawe e le tua soi fua Samoa. E le toi fo I tātou tua le e pūle e satani.
ai fai tau le roma fai o pe lua valu e po tolu valu ma tolu iwa e lima fai se malosi o se vaenga le fofoanga o na fa te se ina ai ta ua mai le lofa tu no le tuolo ia Yesu ke viso lea ala ilona maliu monon toi tu manu malo mai a oe ma o tangata o le tu o talitonu fa tu tua so e fua maola tuma wai e fua mai se lau nisi e ono sfuru nisi e tolu sfuru nisi o ana mea manuia o le tu na maliu e keri so mo tato manuia na tau tato ai manuia e ma tau Samoa manuia i o tau na ia tono tono manuia i fore au astaria manuia manuia i Samoa o so i fua nei e manu malo nei la le tapipi fai ungal vai asu e tato mori mau le fusu ala uli ale mali e to Joseph Baka lupe soli ai Joseph Baka man siampini o Alexander Yusik ma Ukraine e manu malo fo la ia lupe soli ai la uli mali e to Joseph Baka i so ngana ala uli tala fa malo si to tato tunu le ase fa le tono se leo se uru ai taimi nei ia al matu talo poto al tau tai ele atoni atu liu lunsa e na tia ne lava i fatu ala vaiso mato le atotoa matia ile le awau ai mai le lo fa le tu na maliu elo nalo e afi fi e ta o ti talo mai ile tu mo Samoa o ti talo fo ile tu mo to ia mo Samoa se Samoa fe al fani Samoa fe o ai e ori le langi ile vi inga tatu fa isa mato le tala luana te o umi mato tai ai fi lava so se taimi e te tala fo lo wa no so se po kala men fast I invite them all to call me in and find that to fa so fa le nga i me ia man fa lo tele ia se matu tala na luana alo fangia le tu alo fionga mala ngari ia fa manuia le tu ale po kala me mo pe le tu manatu male tu ftalai male atamai e te tala mai manuia le tu na lote e president Donald Trump man malo telo amik e tau se tato ai ngam tau tu ai le tu ina ia vi ia le tu el taleni ma vaenga foi o ngai ngalue o lua male ainga e tau tu ai o tato tunu ai oli ale langi se mele le tato te faia e mo wai le so sani ai lato fia mo so sani se matu tala lea alo te le tu lo fionga alo fatu tu ama ta wainga mai lato umai mala malama se fata wa kam dia le tu ti man matu le malu mang ti mai feftu la sento o na mai sa te puala Kaleolo International Airport de uan tau local fast alesa loto ile lofa melanga le tu faftai Faftai lava i lawa fionga e whaatasi mai le tato pokalame le neiaso pe lava no whai atu e uti le taimi o tato pokalame o na o tato pālota o le whai ungo le nei pai aso a fia wha leo lau e tisi e ma whai lava na e message mai le tato pokalame nei e le Gems of the South Pacific. Gems of the South Pacific e ma whai o na wha leo e le nao le tasi fo i le tu o le a whatata noa e fia langona fo e mātou se tō manatu e mātou manatu o isi o le a lava so manatu e au ngā tele a langona mai e taitai o le atu nuu tō manatu e au ngā fo i awale le taitai ino tato atu nuu ai mō lau tutu watu ia tatu te talo mo tatu taitai e la mona fai mai tu se le li'i Tato tatalo mo tato tai. Pray for your leaders. Don't put them down. Don't tear them down with your mouth. Put your leaders in our prayers. Put them in our prayers. Ai ia to fatasi man tato pokalame ile aso taiao o lo matu le aso taiao te loa to lo tato pokalame o le a pe moa foi den 3 tato pokalame mo ila to o le a fatasi mai le aso taiao pero o tua pisi la por termine a fia mawala se wa banoa ona e vili mai le ona e message mai le tato pokalame lo fionga ti umalu mai ti umalu Fa'afetai molo fatasi mai mai se foi nai tu ole vai o ke lo ngai mangongi yoka mai nga fai kua ia e mangongi parsami mai mangongi so sisi sa boa mai ngai kua le ngofa kuma ko le fa mata to pokalame pa loka ia le mamano le atu le fafo ele vai pa lo que mai tato i fafo ona lesa tu atu le avanoa e mafaina le stala mai online e amata mai na le stala ina online no mai le Samoa e fa o mai langa ia wate pu ia fingerprint e lo lomi fa mau tono
masei va ai atu le ofisa o tonu le ona le suafa le IT ia mfa o mai lau le stala ia fato apa rotai to tele la tato mai fafo ele ato sto se lau e tangata ia le la parota al to tele le sa tato mo mawin ele o fa mariina va nga tu la fono o nele i suia tu la fono mai al tele to sanga o tu la fono la vala ai ai me o tu se to ai lo lima ono te fia fa manatu tato no o mautono LA ia ma Australia ma America ona ina ua faoa le manmalo Donald Trump President Donald Trump whainga pālota America lua whelua se fulu au sa oni whainga pālota sa mo lua whelua tas sa o mori ina tai e lua ile ana pongi matatalo na o mori ina Donald Trump ona lo te vai atu to telo tangata ita ya Donald Trump sila ile tangata swafa ya Donald Trump e manuia me o manatfaya e au leila na whanau to manuia me o manatfaya e le mana o mia ia si tu pele tangata politiki au a fia tau sanga ma fola Donald Trump le no fal malo telo America ono e sia me o taita ia e taita sa la tu taita ia America le ala me no na manu malo le lua felua lua suon te falfanga pa lo te lua felua o manmano ai fala tu sa te talo la ile tua i lunga tatu le tio ana pongi le songa fua so lua so lulu ile ono ta sulua ai fon te talo le fulu le po le sa sulua fa penal po le songa fua mar po le so lua same thing no fai atu le pa le ale tali le tu ya Donald Trump pa Donald Trump bo umale le au i foi tu pua ai fa ngai te mai tai sa moa e fai malima te matawo o Donald Trump e mawai fa pena foi lau vai ia tu le epa ai sila ia tu le epa matua inga tua ele ai ma se me sa o na mea wana ye wo live na loka a o te talo na le ana pongi man te talo leo manu ia Donald Trump o te amene foi sua foi Yesu o le tu foi na te fa foi tu le epa malita e tapipi te isa mo e tu sai ma va venga foi le tua a o le alfa unga pa no teles foi tatu talia pe malo to pe malo lanto e pe pan lo foi le tua lo tatu tua vi inga na matai ai fa te tele mo ma tu noa e pe no foi atu ya sua tu vai malo po nga solo te mi foi le wa o mo wai le no nei e la fo ale mai tongi le mai la ve ita to mai il ti apolo ina ya awa nei fano se tasi ya sa tani mana au ve peta to tangata le manu malo studio le tua le li on manu malo le o tio felo tui tunga mau felo man malo fato ilalo Yesu tato ri faola te mi tato to fo il tema to te uleva faola ana le tua to te soifu maulai e te mori mau le asolua iwa na tau tio le tua samo e se mato tana to fa popo tulia ai sa le le sen monongi o fangsia nei i sa mo mai monono ai me fangsia ya nei o sea ya tarsia ia ese no to te malanga mai fa fo mai tato pa nga malanga mai sa mo na le 2 minute o so toila ta vale mla vale ke o sa o misi pas pe misi le va te wai o le wafu ya bala mai ya en fa no so sani free of charge o al mega i lo ni sa ni le tua ngelu resi tu le vai so sani montato so se me se mato tala na lo fionga luana la ta so ta ilunga le imeli em fai ni so ta inga molanga ilum ai mai sa te pola falolo international airport so foi mai manuia so i fua mai manuia